Medafo mame ema wakwa aba na menye jota efa wombra emergency Ghana TV eso enne abusuafo bi de okunani ba bi efa kwan bi so a abrako pa na abusuafo ni susu se eye omode hye a eye erabai ekunu a wanya ne ba bi ko ni wuoyi mami enim hu bi eye erabai onim hu bi ne nsawo na obehye kwan a omode ne fa so a abrako pa mami edi ne nsem etu dwa ewieye no abusuafo inso yensa ekomomo so ede omo nkyiremu ebeto dwane yensa emre no ebekwa akotie na afa ye ba ne aka chibia no ede ababedan yenkone nkonkotie nkyiremu no embra Zenab etese Zenab se de osika se de mo amewo pacho pacho radiadum yo ama ya bro no a pacho David okay ne ma oneso ani enko pacho we de boko pacho me fa se me kru na afrim ofiri mu no say nenne wa kura emre aka me tuba ko kito ma ka hinta ado hono betana me mo fa nsu so me ko school de ma me firi mu no ma me panyini e kwa yi to ka se me kunu hwe nkura ma me na me nkwa yi nimla ti efifi e hono ekuada e ko du e hono ya efisem ya wada de me nda nyumle be se me mfa se me kunu nti apo onda ba tuase na se mate sa me de ta mo ko hono e galu de ka ni ho ti ambo ade pachi a me ba ma no waye ho ade okay meba and the sending and bet now the bosses na ka tuye the ka tuye do tamalam frem baba go say na say papa o he no so o nda ba konfa chi o ba jensi na so mate we da dum te bo 5 no masi kumase na me ko ja gate dem ko papa na me di nko mo so papa bai pa so ko he mi kun e papa ndi aka pa so ko he mi kun oh be free kumasi akwa ayie no wosrem no na wukunu yare me pa so no yare na ne ba bi anye ne ya ne ho odin na ba shy e na wukodu srem u free kumasi da bai e pa so free hinta do no kuada e na wukodu srem da bai ya wada ti wukodu ya wada na ne frɛ wo se be ma ne yare e pa so ya me menda okay so ne fom kura ko fom te fom na yele nko ball no ya de be ne ball no so se ne yefun ene ne mfe okay enti wukuya da ya wada fiada meme ne da ne efre obo amane ana wo bedu da ben bedu Monday ade chi Sunday ho no na Monday na bedu konfanochi okay to aso na me ko hwe no hwe mi ko mo se papa na aden oso mi afuno oso na udi oso wa ni hwe no ko afuom to ko afuno asanye fun ya kraka na oba wasi akura won koku no na oba etu nta sa oda ha ne be yekesi ana mam den ko akonche clinic bo to nkwa hwe na asa eye kakra no mi ne ba fie ai che ne anadwo mu asa de no ne ba aton ase omo de ne ba na we e ba shana mda so osim de na se de na no me ne sa ne kwa akonche no me menda na nti eto ka mi ne ba fie anadwo mu sa ye de no ne ko hon bi asa no wa yira me o e ba sho sa o se o free kum ai huntadu kuada e ba sho me busa mi kro no na cheche mu sa Ngwasa de na ye no so wo yale wo fuom no mde ba akonche te ho to aka no mu ni ba fi konche na ye de ade pa cho ho na e kuro hospital kitwa bi wo okay aha nte embu side dum sa de court ase nka we to ase de che mu ye dum champion ba ji wona cheche mu sa na mo oh na de no de so wa ni hwe na mso ho na ja mi di ko na me ba ni shemachi so asa akwa ni isu oso me mu asa de ohun bibi no apanka sa de me fa me je fie na me sa ma jinje empima me fa ko ni nwura ho timpe na papa nso wo ba pem si kofi me doki kofi abo o se ho me kwa mi ka so ma me kwa peja me kete na se 10 million da ho ba fabla am so you timpe an ba ma se kofi papa se ba mfa 10 million no so you timi kwa mko fa iska me ba timi si fie na na fresa ma yale mo adin o na am so you me ba kwa me baba ko ho nya 12 sala na fa kini ko bie papa dan no na wasi iska yo fabla me timi sta ko se da bi o so timi me dire chini na ko no ko fa iska na ba to mo first can ba nte ba na penda ka ade woni ni na nte fie ba ko ba sheti fie ba ko na dan ya senti ye nda mfa se me manda me on so dan dan o mane da won ba bi me pa shan wono o mate ba bi me ne papa nya ba me o ma mi nda dan te kan me o mo kwan da dan na ye aduan wum no so de o sika san pa de se manta ma so me nte se me de me ma no me o ma mi nda da ente manda ba bi ye aduan no
Okay. Ha na me ne papa nso dadan fufuru no. Enti se ukunu wakohwe ukunu wa ayare. Ayare hwe. Ena wono wo de nkra ma wo a wo yere se ko me keta ase. Okwa sika hye ho. Ko yibre me e den na wanko yi na san de so mai. So me si fa mba fese yale mo da me pentema dwale. Na so na ko family me wo ma dwale wie sa wo ka ho de. Sa bia ba me nya ka so na kwa no ko family na kwa no ko family. Ti me dwale ya na me nya aka na me froye. Ti me si kwa mfimfim. Tiasa me fo kana mo mbasa basa na me tena sakra. Nti kwa na mo phone belly na mba penyi fe se ma. Oh, hena so masi kwa mfimfim fa kuma skaba. No se ma e ma bie mu. Na me se adan kofi. Oso de asie ni o. De asie ni e de. E ba cha pa na film. O free hospital ho no de nkra no ma wa obedu fie no. No ji ho bie. Me ba. O hwe a no hwe say the D ansa na. Me pa cha anche kura. Me say. Yende asema. O man senye o. Uncle school ba show. Se bia me free ho no. Me be di 2 hours, me be di 3 hours. Ansa na call no eba. Se me be du kwa mfi na 2 abo. Me free fi me du kwa mfi ho no first after na 2 abo. Nti u free hospital what time be? Pa sha before be 9. Nti 9 ha ko si to how many hours? Sha ho the time ka sa car ho do ko si wa sa benya car ko. Da benya car asem ni say e ka. Me say. Me pa sha ne die me dibi mo da me pa sha ni die mpa. Me no be mass because na if you adam pa cho. U free 9 and na 2. 83 9 anopa 9 akosi 2 na how many hours? Asha madam pa sha minimum. Big mama, anopa 9 to how many hours? 5 hours. And now 4. Evangelist, how many hours? 5 hours. 5 hours. Into no answer 9, 10, 11, 12, 1, 2. 5 hours. Young quay. Tia flow, so who couldn't know to member. Me pa sha na maga me san kofi. Shanti me sa ko kuro na minim kuntin ta do ho no. Ngodu e bo basis. Na me ba no so ba fie no fe se ma. Om se bla kura o. Em se minim kunu akura. Na che tu ba kura kitu ebi. 81 kohwe se ebi a ye bebam no ye be ye postmortem. Me ba na ka se me sam na fie ntima se me bla mo ne kwa ma san ko ji ho bi. Okay, wo ba no wo mfie be zen. Me pa so no be 18 years. Me kunu me fa se me kunu ba. Me kura ba no. Okay. So ntimi bla mo ne be se ko ji ho. Me ba fie. Okay. Temba ye no na o friend say me mla kura no. Na me ne ma me ne e ko asiem ne me bla panyin. Na bla nto aka no ko ji. Na ka say ese me bla obi ani ho. Nto onya botami hu papa panyin ba ko mfa nkra ma no mpo obi na mo ko ja me kura ho. Na me nko ade asa me ntimi nante ma kura kwan wa. Temfa papa akosa papa ajala asa me pa show. Me bada frem so mo se me mla kura ho. Na pa so onya abotre na bla ko ji oba o ma me so nia. Nto oba ne apani pa mo ko ji na nko ade ntimi nja asa me se ko kura ho. Ekura ho hwan na na wo ntia na ese bre kura. Me pa so na me kunu ma no e wo ho. Me ma me no ohwe kokko nsu ho. Nti hwan na fro se bre kura. Me pa so me ba no. Me ba no kunu ba panyi kofi na. Aha, ofro se hwan na se. Wan ko se ye se bla. Me pa so wa mbo bia di no so se ye bla kura o. Na ba bia woti fi adui wukunu afiri mu na wukunu ba. Ena ede nkrema o se. Zinabu, ma Zinabu, ye se bra kura o. Wanti ye mi se hwan na se memra kura. Wan ba me busa e na so mo se. Na se hwan na se. Ende wan ka hwe. O ka che ko. Sa se mo de se de anu odi. Te papa nyi ma mi nsu hu nkire no. Papa ma so de bi na mi nya abote. Na me bla ni fiji mbla na on fam 20 se na. Ne ba na fa ka se won ti ase. Nda cha mbla bo so sa me de ade asa. Nti sa de ye na de panche na abusafo no ko chie abusua no. Na omu ho abusua botaye a ekro mu a ka se ka bi a ukunkuma na ase wakuma sisi na wo che santem bla mo ko na abusua ndo mo ko. Ngogodu ho na abusafo no hu me bla mo a omo ntia so se me na makumi kunu omo ntia se ko wo me ko wudo omo ntia se na omo hwehwem ta ma me bla ne omo nya ntokwa pa anye ekura no wo fan ya pa so fati ko sie yeah acho fati ko sie fati ko sie wo fan he ebon mu ana se siem pa so ya Just a crown or brono bench or Potamu bench. For appetite tom, no cooler by phone for Ticosi. Appetite appetite to him. But shopping that one alcohol. Ah, okay. Until you can ask Manso Quayas. Okay, and a crown the same. I cried for Ticosi. You do for Ticosi now, who can a wuna, Ununianum, Yatum Crassamum Mercrano, Mudu one is at the balls. Was I mean, Mom dear, maybe I'm casting China, Munko, maybe Yahoo, one of penny penny could jump the ground, be a no. Tell me, Nippon, no cotton, to say, be papa, Abba, Mukun number.
de mentwe na omkwa che no musa botaye ntia o man timi anche se bi di person si se bla na omka so yesi o monti asenti me ma nko hu de wo mansa na me mako mama mra nko na yenso ye de nko but minim ne se woni be mate na se owu a ye ko ba amane a wo ye ba no a wo ne tie no ukobi ade ni eja awachiri aso se de ba sansa ne etu abetan ntaado ho na ye ni ekura ho bi mu but amane ba te se wo kuma se ha na ebi a yemfa ne se maware na mikunu wa firi mu na ebi a be ma no firi achim na esa se ekoba amane wa achim a me a me ye ba na me ne anya sa na sa ja ba che da mo ko che o mo mo ya ko yo twaso mo ya ko don ko ne mbla mo ko se o mo ntia wo mikunu wudo mo ntia se na mbla bo sa na mo ntia se ho na akunu ntia man dan to kwa he sa na me bla mo sa ba mo so ye ko se na busafo na yo o mo se wo na wakunu ntia mo hwehwem na mo se sa mo so ene ye mo hwehwem ai na me de bi ni mo hwehwem de mo hwehwem de bi sibia no e dan wo ni mo e beba to mu ni o mo ko ma ko nto mu no mo se 2 weeks time be papa no apen kura be na aja achi ma be na yi e ba se ni atwen se nka e ba sa me mi suro kakra de do mo ye na mi suro se bia me ko akura ha be metima di mbo se nipa ne mema mpo no mo ko se o mo ntia me oba besia de e ba sa obi eso obi am so be di machi akọ nto onu mbuta e wabusafo nti e ba me se hu bo me me man kwa ma anko me twen ko se de no be papa me so mo ani na wotweda e pa so mu gina twen mu yi ni si na twen mu yi ni e ba e me ntia se o mo se 2 weeks time so be na di na otwen da ansa na ma hye yi ni time okay nto be yi o ma me se busua no ma me ka he ana mko kache mblabza se umbe yi papa emikunu o ma mbese ebusu ebe yenden etwa se yesa akọ ne ko hudi ewom yesa ka yi enye ndo mmie nko te mblabụ fi se o mu do mu nko do di ka ko bisa fa yo mu de nya do bia bekọ na se me de bekọ ndim ka se ndim nko ndo pe nipa kam ho e me so ahmache ko odo kura na se ho acha ko ma da papa na wie ne ko tena ase te ukunu wa nyi na adwade me pa so da bi wa nkwa na dwo a yesa esiesie ne ho ni na pa so da bi ma nko ho okay anko nti ekọ ma da na wie na ekọ tata ba so je na me sofo ne ma so ma bae no obekanya me asama na je me obuso ma no mpe papa no kura bi me so nkodu ekura ha me nkuma afọ ekura musafo obia nkasa obia no nto manum ensuo ko ndi machi kwa ensuo ko mamma mbia no nto ndi apa onko papa kura bi nka hye ma mpe nse ma me ese ye nkoi ese die papa ya bae omoja na kwa mete ye den sa de o me nko na minti na ha se mete obi ankasa me ho e me kwa no mba kwa nsuo ko ya ma ba bia mo anhwe ne pa so de bi dan kwa me senta man kwa dan kwa me de o je me dan no entile mbisa se be ma no ye ho ade pa so ye pa ehfo ne din na chi mo mba ye ho ade pa so papa na o ye me ho ade no ono na sa ebe mbesa na beje ma wale sa ebe di ne be ye me ho ade ma abusha no ono na sa na ma abusha fo ko se wu me kuna wu no onti ase no sa papa na fa ejalete ejalete me pa chan ejade pacho ajalete ase wo ukuru papa de ejalete wa mi sa nya ukuru papa no ne de no abuju apanyi de ejalete pacho letter de en pacho de letter wa envelope man na letter ya tro pacho ne de twa so te ba san ma me ka se da bi de ntwen na omundi 1 week ni wie me enso ngo ne ti ase ma no ma me ntan ase me di 1 week ni wie ene e ba afi nti e ba no ma me so be come so wonde obrade ne nko no ofi ne be hin oba ne be hin nti ba sa bu so for ba san de obi mba hwe ma chi kwan obi chi se de mu ka bi bi no hote sa nti o mu hye ye mbusumi dubronyam nti ebi o mko asole al makohe nkura no be mko aso makohe nkura no de de mko asole na mko aso makohe mma no mko hu na dan kina matale ba ko da mata so hye bag de mi tripi atale wo de hye bag we na be da he nti nso abata manka hwe na mbe hwe dan tobi ho na me pa so mnechi na ya na dem de hwe na me bag no ba ko ni mfiri aso ne sidan na msa ru adam ba ko to ko na me bag ba ko hye na mpia nsi kofi na ho na yim nua besi ha no se me o na so kofi na adan na wo yim niema na mfa ma me mbe yi na wa de opi niema tu hwede nso abum niema aye no kofi ni ho ya de pa so me ba na me ka se ofre me na me kunu ba panyi okay na so kofi bo ba am de mo amu ye mi se manka hwe na me chiom me sa ko e asa me ko nyambo next week me kwa asole me sa behwe
so fa nneɛma ko se esi na ka mpese nyame adom e papa ye wie a na ka be yim nneɛma sɛ be yim nneɛma nti nyambo na suku masa be sɛ nneɛma da so gu obi egun ne senso obu ne dia me sam nneɛma ba sa ko se be ne sidi a memfa na me ko te na su mpa so am sa baba nneɛma da tusi ho na me ko fie ko ba sa mama sa me man sɛ ma busa me ko busa fo me ba na yim nneɛma nya to agu abon te ban kan sɛ on fon ko se be esi ko da so se be esi a te masa ba ko fam nneɛma ndi nja ma nneɛma no ensɛ na tumi ben na wo ba wo kunu ba no owo sɛ wo a wo ye yira ye ho ade wo yi nneɛma na me kan na assignment sa two bofo so ndi machi pa ma de ko me pija bag mbae na so abo ma nneɛma ni nyina pro en hwe ma gu fo sɛ abusafo ni nyama betwa nhyɛ mo sɛ on bibi o nneɛma ni ma na hwe ma nyina gu ho e mo mbe hwɛ on bibia o so bibia bibia na sɛ matem da ma sam kyeche ndi nto an kyeche nneɛma na me so so a na ekodu fie te kodu fie na nkwa wasa ma sɛ nneɛma o matum nneɛma to agu me ya nda apa so assignment ka sɛ minjai na sɛ papa mo me enko busa abusuafo na de ntam ye mo nkyerem sɛ de ade mo kyekye sa ka njable me kama no tum e ba so ma sa ade obi asase wo hɔ a me ku asase na odo na asase obi asase ado aduanifo a o kunu abusuani na one na nya na wo de sɛ e ba so na me afi ajalete enti sɛ oba homa no so anu ma boni din sɛ ajalete sa di na wo ha no ajalete me pa san u bo di na na ba obi be hu me ba wa te twen me ma stylish apusu ahoma no na to mo ameko ajalete ho ena wo me t-shirt ya won say Republic Bank ena egusro no bo zina bu o how pa ne je wahi sisi ni pop ma me pa so me ha pa ni se the first time me na me kun esu me ko the party ma kan se ni be se me ma ne me da wuram timi be kunu ji no ni fi na akumikun amema ne wo da wuram se se me ma pa mo wuram je ni fi na be me kunu ji na be ma be ne wo da wuram no nje ji so ma wa me kire en fi na akumikun aso de mikun o e kokko kase pa ko bo bi san 5 bars e wo krachi ho papa film na busa fonso mu ntwe sika no ntua ntime se apana direct so wo ntua ntime se komati ni ba ko se mesre wo de kokko mu papa se mesre no edan no ye be se ne de ya han se apana film da wo so wo je ndan kwan so bunzo be da kwa ya de ntime se no ntwa se sika ma me na miniska na mini kokko kwa metwa saka ntime se mpie ni do ya kokko no mobo so komati ni ko o ka chen se wo ntwa sika ne ntua china se me so me ntia se nda se me ko me pampan ko ba bi na hwe na on de o taya no onim ye ni ko tin ba no hwe me saa no sister awasan ye me owusua e kwan san apana kan ka me kwan ka jai na ko obeku na se bra ko fisa na apana kan se han na se matime daase na me amje number na me se me frɛ apana hwe se bia na bra ne bon se agya me pa cho oni di am se me so no di nkomo akra na se me nka so me se no me kunu ko bo obesia 5 bars enti me se o nyanko di pa cho me enti kokko no na ye ntua ka ka je so mo ntua sika ne ntua china na fo ne dia na so me sense ne dia mpa na me kugye hwe so kra me se ne di pa cho me enti kokko ne ntua ka no na me ni adwuma bia me twa ye tua sa aka we apanse won twa sika ne ntua china na se me ba pen ni kwa me ka kofi no so onim so twa sika na o ma papa sama ya chi no obasa achi akwa na tumti mu twa sika ne ntua china na se mata me da adanse e wo sa sika no ho ye de e pa so me kunu ko bo be sen o kra chi no ho no o so je 5 by sika nti kra chi e ko bo mama ne busa fanse o mu ntwe sika mo bo letter to so e pa so de bi wan bo letter anto so nti de ne di adanse se wo kunu ko sika ma ni se ehu ba onu me busa anse waje o sen awaje ba on sika na nkyere me o chen se sika waje am so je ne ho aho o so me je na ni pass me si ho na am so ho de bi mi ni se bi ewo ba nti ekwa se ekotu koko nti ba be ma ba kwam si kofi papa abo bi so en se fe ma papa abo bi sin o 5 by sika na china se nti me bo amane eja china se nti na kwan se ho ate de bi mi nim se papa na ambo busu ama mi nim se bia oba mo bi se o anka nche obi a na pa ntwi mo so mu ntwe sika ne ntwe china me so mo so ko to asame ma ni me ko fro mo o mama se ka me so mo so ko mu ntwe me ko ti competitive wa ni me fro mama me ko to me jawa Ubekasa. Madam, asame me ya, me za ko to he mo hina kala tu ka ba be fro busu fo se sika no mu ntwe ne ntwe china me na maku papa no na o bo adwaman enti den na pese ye de boa o tempa so pese mo fro busu fo no mo ba na be bo adwaman na mo hwehwem so mo ntia so be hwehwem do hwehwem ko siye no mbe kama wiase fo yina ante sam na me kun no mbe ka do no hu ye bia mo ni hu na ni ngwa so magum no me se mo mbe samiti okay papa kuma ye hwan e pa so me kun kuma no onu ane eja lete no e pa so da bi papa kuma ane me kun nua ankasa je tan de ono de o so ye busuani okay stylish twatu me na enkomo no
me se bibi wo ho a kansa na omaba e bia na ne be ma ne te no wo fa na chi na wo ye bibi aka me fa no kura de me ye bi da kura sa ujidi me bi da oni be ma no wo ma sei aso me nsa nyina ye be ma ne ma okay Yusuf ye wan aso se mi kun abusafo na bia ma me kwa homa ne so na me ne nkasa hello Aja Yusuf, me mo awo. Ya mo ma me. Apom to say. Ya me adumo na so. Ya hu ye wa ha, mpacho wonim ze na abu abudu. Pacho an. Yo, wo di ane no? Me bra yere no. Ke, wodi nkomo bi abebo ye wa ha, na sem nyina ne se, wo ko sirem ja ni kunu ho. Ene e friend ne ka tro ne se, ni kunu afri mu. Ofri mu no a na so baba ebusuam yi mani ma no ma anye ne feso ma ma ne ba bia ma na na enu achi okuru ko ba obosia bi a ye kokko krachi bi sika enu wabde abetu mani mu amfi afekwa de mo se ono ana ba ma bi akofa ne wowuram ne humusuo ena akuru mu nua no ede na esi me de obi akofa ne wowuram humusuo na kunu kunu me ne minim ho he de minim ho say wona me brand ho na e fen say wona me brand no nya kasakasa no jai aware ko ni kurom ho ana me brand so obese be ma odo no yere no so sisa na niam ayede eto an ho ja me brand ja na kura ho eto an yere no ho andi ayina yetisa wo ban so ko firi maba ko na nke fefe na be plan se ni yefunu yede ko du hospital na ja odi free andi ayina ono bae na so ni yakaka so bae wa ma fie wo mbra no wawu ye kula ba ndikuna ndi asema wa kan de me de mimo ho no eti oni be ma ni ja wa ye wo kwan ben so no ja ne ho ko en wo san ye makoe kasakasa ba san ye mako omukurum ho henta ho ana ya bra no to an ho ndi ho na me bra no ko nya na ya de odi wuye me ba ma mi misan ukuru waja na ware pe e ba so da bi na de wo ken ne wa kula ho man sam na bia ba ne ma ka bi ne ma ntale ka ba kuru man sam na bia ma wo se woni be ma nya kasakasa me pa so wo boa me nya kasakasa sa sa me no bukan say kama me bra no ya de kan na ya de ko ya na woni bra na ke no fie ho ana okay Yusuf mbacho ane ne nkasa de mu pese obi se mbia bisa no aha me bisa na say kama woni me bra no etina o san niam ekọ akura ho na me bra ya ne ko bon ho no e ya on ho no ma na say me bra me fie ho e ko bon akura wano wan fie na na ote ba dan se ko sere ko sere ne edem heba ya to we dan na o sere no de mai ne edem da bi se wo kuro mo ta ye kuro mi kuro ho ne etie aha because na woni mo blam na muti fansa ni papa efie what ya fie o na ba ware no ene ne ti ena wo ke mo he fansa mi blam no papa ekoko no ni ehu de ye nkasakasa ye hu de fie ene wo ko ye e blam ko tu na no to awo di ho na ya de ko ka me blam no di wuye no na nkuna me koyo me pa cho bebele wa dia me nim kwan mu fa kwa mu koyo kuna me koyo me pa cho ni di se nka wonni machi mma me ne kuna nkwa se nka wonni machi me so ba nka me nye no na nkuna me koyo wa me pa fa ni amakoyo me na nkuna me koyo de kwadu a wo se abusua ne de abọ wo no ene wo kire oti o de ono pa so kire wo ni se woni be ma ne ko ye na wo ko ye na be ma no nso to awo ho ana wo ja na wo ko sirem ne wuye ba sha me kwa ye man pe ne wuye na e kwa yi kwa ye no funte ko sirem na me mfa se me kunu ya le na me baaye me ba Yusuf bi anti na wo so so be wo no ana ekum be ma na ne nsa wo unua ne wo no mu maame ya busia fo ya ka so ne ku ye bla no nyame na ku no wada se yan ka so na ku sa ko du kwa de mfa mo da bia da nte mo so betoro ka sa sem wi ye se mo sa kwadu ana na de do kwa ne bo sa kwadu ko sa kwadu na enka da wo wuye ene ke ka ho asem
ya yi na bedu samire na wo kwa bibi sa asa ne de kwa de ya ne de beta begina ohun ti abusua no a wunua ne dam no abusua no mu ni bia ma ma mi se mfa kwadu mu no se wono na akum munua no ohun me ye wu ye me na me de mi bi ade ye busan se wo ye yan ka se me ware na betina ware na ka bibi sa o han ka me pa cho wan cancer me pa cho me ku wi be se ko 4 years na is if me pa cho o bla wi be se 4 years me pa cho be ati mpo wuni mo wa twu mpo afre ma bu se ma me o bi on nkwan mpo mo te se da me ba tie ye fine kan o ma chiri kwan ma me ba tie ma musa ma ka sam tere he me bra no udi kuna pa cho da ma ndi kuna aha me bra no wi na ye dia ayi no ko film na ka se yan kon wo sire bo wuni mo akọ pin mo ba na ka chem se nkosi me ba tie ya me bra no kwa sire makoya yi no ye ka se nkọ koye wana be ka kire me bu se wana be ka kire me ba wo koye ya me ka kire wana be ka kire me se ye nko obi ameka wa na wonim se wo mu de ukunu be kosire asa yi no obi ameka kire so de ye ni kosire ma me wutie he ye ka se nko no wo se ye ndi kan obeba ene se se wo ntimi nko a fa nkwara na ba ko mai ne fo ko ya ma mere no wa fa akora ba akora ma ye akora wajo ma aboso mo mba yenkla me ba why na ba ma mi amane se ayi di kosire mu nti oni a kire bi no nko madam Jacob lote be ni bofo ko ho aja lote enim hu bi of Chrome family man enim hu bi me say we see ba cha ba kan dey bless for oboa so ka say be bo ama na oboa me pa cha pa oboa ya no san ka pa no ba ha bi ba du dia de be ba do ni wa be kan afa ho enti u pese o chese obi amo amane se ye de be ma ni kosire sa ba pa na ni wa frɛ me se om de ayi me kosire mbo se date be no mbeko o so ma kan kire no na ne won kan che me kunu se oba o mla na ye kan se papa nya mabusuani no na busuafo an kasa tenase na ye hu date o mbeko na ehu ahobo ameya me no mbeko me so ma anti hwibie me kasa che apa no o ma me ka hwibie nde ntia se o mu kosire me kwa de me kwa akura on ti me kwa mbu se obi no se o mu na kosire kwadu o de ba hai de di ka o se abusua na bo kwadu se wo na okumukumu ba me wasa abusua ni ti me se madam dance fo ho kan ne bo sa de me pa cho aja lata do ne bo ka che me bla mo se wo mi ko wo mu ntia se ndo be hwem na on me bla ko da nya nya me anka se fo se on bla ekun okura na se ipa don be ble ho okay papa receive wa me sa wona wudi wunua ya de a adai na wunua na free mu na eka eda na kire na mo mbesa bo beko ka na free o okay de ma ko ba sa na se ma me me yiri yo ti ho ho kama o me bra no wu ye no ye ko kire ka se obi di ka bi a o meka na busan ko nyina ye ho uti bisa so kan waka because obra me bra wu kwa wandi kuna no mba e be ya yi no no de e ba ho actually no ko ka try me ma no yo hu se o friend me bra no o jire bu se bi ma no ti me ba na o ko ko no so no ko sika no mo nkotua ansa na e be pie se me bra no di ka bi na na bi se tampo info nyina ya se obi a me bra no e di ka bi o me kana di ka ko nyina wa na ye hu kwa fa se be ko tua wa meka na tiri na ba beka nte ba sa busa fon se nya no kore se no kore pa ya enka o kai e ma busa fon nyina ti nti mu busa se nya sa ne ko ba ya asha kanya me kwa da aka no kan wana ne ko di ko to busa fon anim ni de ma ko asem we bia ba ha ma aye tare o se wa do ji scan wa na ne ko di ko busa fon enu ho o se eye ne ba ye na busua ne ade ehia ye ne sa na amamre bia ye no ye bisa se ni awawei obi de ne ka ana so se onu so de obi ka na sabre ni nyina wanka kosi se kire na ade nkrama ukunu eba ne se ona he kokko nu so nti onyi sika na fa kotua me pa so me de ka na ma ka me ma nka nja busu ka na ne ko ka che se omdi shembe bo ne be se me de ma nka nja busu nti wo interest was aka ne mo ye den Pacho ka no ka se omu so mu ntua anna kawura na medical kan o makosi na wi ansa na wo kan do mu ntua interest na me count ase e pacho me ntiase aha mpasam chese se kawura na kwa abusua no de asa ne se e ye kawura ne abusua wo kura ne wo nka ho anna kawura
na se buafo so mutwa na me na mintua na se me so mintua me ni mo hwe na se e sa baje afiri ho e ka ne yese ukunu ko ne ko e me pa cho da bi na e de no baje firi ho me pa cho ma anko bi oji sika kwa me busa so waje ba ma ni ehun sika na waje no wan fa sika na nchire me sika ne yese pa cho ka 5 ba sa 30 million 30 million se say pa cho 3000 ga ka ni nyina 3000 Ghana cedis aja Yusuf Mame. Mpanfo bu baby say jabe wo jabe ti ase wo ho. Saa ka ne de say ya kafo no na ba busua na nim de ba to mani mu di a. Mesre se munyi ka ni mfiri o se be ya kafo ne ntata wo ba yi. Mu na mu abusua. Mu de munyi mfiri ho na de to su biem. Mofra na bai wo wunua no ne oba yi ntemi. Wo mu ye moja. Ene se wutu anamo na ko hwe so oba kra na de one ne wansam mpa. Enkwada na ewo mu de eye moja se wo ana be hwe mu na se hwe bi wo ho a ye de bo enkwada na wo da chinti. Oh mama ye fa ya hwe mu. Ye FM. Ye be ka ye hwe mu ahu. Wona ka ka to ko ntim ka se nkwala ye mu musika. Ye mu musika. Ye hwe mu a offense adanse ko nyina den. E wo ho se hwe nkwala no. Wada masa mo hwe obuso bibia mo ma mo sen koko ma me wuti enye aban djuma sai busu bibia sika se ne kwaje na da bra no koko no se abu fanse emma no ye cha sam ono no nukuru no ware no wodi kan wale ba bi a woni no wa ma pinfuo wo hu aha anti se ye cha sana o sa me bra no ma no so atwe ansana de ono no man to fa de abre no it is that SMT scout ko bia me man ba na de eliste ebu oso ko sikrum ha assembly man so what the man se be ya kire bi won ka se enhwe nkwala no ena nkwala no kukura no busa no se mire bi what the penyin no wo mu ko ma oba bi wo kuma se abra wan boy amane ena akwala no ko yira anya isi na o twa se ne yehu akwala no yehu akwala na assembly man kire ye bo dwa ho ne busa sa de na o tim di akwala no ko obobi ho a wan boy amane wo se nkwala no bro so na wotimi hwom scared man nso ona bibi sa na won kan kire ye sa de awde ye pa achew te ni tetia ni nan se nkwala no ye ti omo ne ahwom omo ye mienka te kito na mama na wo ho a ye ntim pinfo no ne fo mo ko school kakra abusafo edofo e de wa ma tan ba ko kuto no ne ye so mu se ba ho ntiru biem e kan wan pene afo mama ye nti mama ne se eja Yusuf ya jaga mu Aba Yusuf ba me eja lete wo wai oh hono Frankrai ko si ni sufi so bai eja lete di ni wa bose wonu na ede sa akwa adu no bo no na next week no mama producer ne wakasa aha sumdie sem ne ka ne ha mama dia na wo ba fa eja lete ka ho na wo de momra na de sese ye kama ne kodru na sumdie ba wo mo ne oba inter na nkwada na sumdie wo mo no ye nka man fancy wo why na week ho o da bi efidwa de ko bia no ajala tele ko adu no obon ho den yo tu de benada mama producer from no wakasa why acho mate lata fa ne bra mate me da se yo sim da se ada na o man ye ti bia so mpere mo me pa so bede ko wakana woni be bia timpo be bia ti ko woni ho scam 21 million 4 years ni wa dance ni wa sabe man no me ba mden beba 21 million last year na me ma san man ko e let's call me busa boys of 8 million ana man asama team no be kan ye ho ana this year last year Christmas able 10 million let's say 21 million e ko 4 years na wi ase de am say jam so ma ya o enye Christo nti am go fo we kwa sorry ben ba so me ko deeper life ma gu man ma se papa me nim ho hwe ni ngo ase wi ase de e be si bia e so bo odi abedan ye be hwa aka ma sumbia ba me bla ko dis kan ho me bla so ha me papa gu mani ma se me say ensam no ye frɛ ko bi kaja bi o kan no waja bi o aha na ye ntwɛn ma Yusuf mra na onfa jalete nka ho mra na jalete ne o se muhia woni mu hwe o ma am so odi e chobo on ne o se wo ba na de ho ye de nam ne yi nam ye de sika ne pesika wa se eti wo de dra to nsuo ma se o twɛn ye yi aboa ne wi ansa na ya hwa aboa kro mwa enti de kama ko mato ye be mama oba yin komo yi menim se ube fa bibi kakra ho a kakra bi am pese me ka fa oso fa nkola ba no ho sana
Woman is not my enemy. Mumwa no pa hwe ne ma hwe sanuafo kwase achiche mumwa emwa obia wo ba bi okosua nyansa bi ene ade bi wo ho nti emwa enti medie se jalete ba no omo ba ye hwe se omumwa no wo hwe ne ma ne so mbe pesi ke dia ma so fa nya adwuma no mo fa hwe nkola na bo so bi o ma pa kakra ma na if you say better oh medofo ewiase ya yawo ade to obi ani na wo se abusua mase ni kunu afrimu a wo se nka mo twe ne bata mo ho na mo krokro no mo cheche ne re no hwe kwan a mo de na efa so other way round no chese mo de asamo oto ne so se ni kunu ni wo no ni mu bi ebetumi aye possible but enwa anye sa kwan we so na wo sa mo fa wo de nka mo fa mo ni nto mo fra na mo de hye no ene maami yi awo no mo fa mo ni ento sa mo fra no empo na nka munye bibia nwie ansa na mo de mani bre kwa kwowie ni so mo de kwa kwowie ni so na mo de okunu ni wu ya ma start blame ni se onim ni wodi hu bi mo de asam to ne so enye fine abusua sadi we ya ka abusua fo ho te se at once na mo de hye ni free mu ano ma start po bi e de asam na hye no ekoni sanso dia na nye fine esa mama okunani ba na esa mama omo ayeje omo ekunafo na ya na mama omo ti yaw obi wo ho ania wo femu no o sande we koka ne ho a ahwe kra obefa duru kra na anuma wu obedi ne ho bone fisa onim ho hwe na wo de to ne so sa no eyesa na o ti yaw ewoni mu nti wa wo de fa wo ho hye sa mami hwum say ya wo na wo kuna frim na abusuafo kuna abusuafo de asem we ye to so say wunim owoi hu bi wunim nani woi hu bia nti wa anti den na abefel den na obete wo mu atenka ben na obenya ye de asem otu obi so anase ye ka asem ya de akire obi ya momme ye se bi endwen hu esa na momma nipa ne eti ya obi ewoni mu na mami nso me blame ni bi se asemasi na wo tie wa banoma o se yesi brafie nti na wasan ai wo san ka wo ko hospital ho na wo check se eden na susu ampa nia omo ka no eye no kre ana se nya no kre na ye no kre mpo a e wo se wo kokoye arrangement se ye hifa na ye de na eto emu ni ye ne den ye de na ehye ha anase ye ne den ye de na befia anase e wo se nka wo kɔ na ehun tutu ye no wo hye na bibia ye de etoto na akwem nanso woti abofra yi masisi a no asem kese ya ye de eto so Shasem kesi a ye de eto so nso be konkra na wonim ho hwe ebusia there are some mistakes bi ya yenye careful pa yenye careful atare bi yitumi sigina e bi a yenya ebe wi akire no na de ye kɔ ahokyire mu na yenya ne ye bre ye sofa nso na nkan wo se de ekosa yenye careful pa asemba mum ye nto ye bo ema ye mpre ye hu gidigidi ne ye make sure tese ye mfo so chinchinia se ye be solution dia ma asem na asi ema ye mpre ye ho sa esa na ye ya ne ye san stress ye ho ye ya ne ye bre ye ho keke mfa so bia ni so ye mum ye nya botre e wa asem bi hu. Yes, a word to the wise is enough. So what's here? A beboa, one tear so dear, and a wow jejirije. Asemba, tobo, na who quire a fast walk, or dear sem, would ye a bet 2 years, now boy in a obviously, me the best year. And my rain feel like if you do not share, not subscribe it, if mammy. Now drop your comments in the comment section, honum. Yes, I drink in your back of foot, into me sending a minute watch me dear. On so forward dear, a better comment section, honum now. Me so menya wadwenkyira wo e de fa sa story we hu abusia me din na na akosia depa aha e da so aye meje Ghana TV da se ne mesanso ene mo ahye bi nsamo antime nka bi ma makram
Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.